Wahisemo neza wewe wahisemo kubana n'umubumbe news nibaza ko umeze neza kandi abagenze neza ibyo wakoze byose byagenze neza rero reka tukugezeho amakuru yiriwe avugwa cyane cyane muri Burasirazuba bwa Kongo nyango niho mumenyere ko tuyibanda cyane kuri umubumbe news reka rero mbabwire ko irucuru na Masisi hatanzwe itegeko ko nta muntu numwe uzongera kuharasa cyangwa se ngo uzongera kuhatera ngo agenda amahoro rero ni byo ubuyobozi bwa Tshisekedi ndetse na leta nyine ya Kinshasa muri rusange bavuze ko ngo ibintu byo kuza bagatera bakiruka ibyo ngibyo bikwiye guhagarara ni itangazo kandi ryashyizweho umukono na leta nyine ya Tshisekedi aho bavuze ko FARDC ndetse na n'ingabo z'u Burundi ADS new n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga ko rero ingabo zigomba kuryamira amajanja kandi ko umuntu wese uzongera gutera urucuru ndetse na Masisi uwo nguwo azahanwa bikomeye cyane akaba rero bavuze ko banashyizeho amategeko akomeye cyane agamije kurwanya ndetse no kurinda bikomeye cyane bibice kugira ngo hatazongera kugira undi wari we wese utaka cyangwa se wataka aka gace ka rucuru ndetse na Masisi nkuko byatangaje mu gihe kandi ku munsi w'ejo umutwe wa M23 ndavuga ku munsi w'ejo kwa gatandatu batanze bateye ibitero bikomeye cyane ubwo ndavuga M23 bataye ibibombe bikomeye cyane ku mutwe wa Buhumba ubwo birumvikana cyane ni muri teritwari ya Nyiragongo ku ruhande nyine bakaba rero bateye ibibombe bikomeye cyane kirimbuzi ku mutwe wa FARDC uri ahitwa Kanyamahoro bakaba urasheho bikomeye cyane nakwira imishwaro ni inkuru rero zaraye zivugwaho cyane ku munsi w'ejo zagaruzwaho cyane ku munsi w'ejo kwa gatandatu nyuma y'uko rero M23 kabisa yafashe ibitero bikomeye cyane iramisha kabisa imisha nk'iri kumisha imvura reka mbivuge gutyo iri ahitwa iri hafi ya Nyiragongo neza muri teritwari ya Nyiragongo hafi aho ngaho kuri kiriya kimwe cya Nyiragongo hanyuma rero bakaba barasaga kuri FARDC n'ingabo za Kongo ziri ahitwa Kanyamahoro rero nta bintu byinshi byahangirikiye nkuko ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byanditse hari mu gihugu cya Kongo byagiye bigarukaho cyane gusa hari bamwe mu basirikare bo muri FARDC batagaragaye muri iyi mirwano ikomeye cyane ahubwo bivugwa ko bikekwa ko banapfuye cyangwa se bishwe nubwo hataramenyekana icyateye abaguye muri iki gitero cyangwa se muri ibi bombe byarashwe kuri zigabo za FARDC nkuko ibinyamakuru bitandukanye hari mu Burasirazuba bwa Kongo byagiye bigarukaho muri rusange rero ingabo za Kongo by'umwihariko FARDC nyine ubwo nizo ndimo ndavuga bakomeje kugenda bakora mobilisation cyitwa nka mobilisation gutanga amabwiriza gutya no kuke muhitare gutya na gutya ku ngabo birumvikana kugira ngo barebe ko nabo bakwihimura kuri uyu mutwe wa M23 usa nk'uwabakubisemo icyitwa nk'igikuba usa nk'uwaciye igikuba kuri izi ngabo za Tshisekedi birumvikana FARDC n'indi mitwe yitwaje intwaro barimo gufatanya kugira ngo bahashye uyu mutwe wa M23 ukomeje kubazonga umunsi ku munsi reka tuve mu Burasirazuba bwa Kongo rero perezida w'u Burundi yatunguye abarundi ubwo yababwiraga ibintu bikomeye bisa n'ibyo Imana yakoreye Abisirayeli igihe cyamose uyu mugabo rero nawe ukomeje kugaragaza udushya twinshi dutandukanye rero uyu mugabo ni perezida w'u Burundi ni bwana Evariste Ndayishimiye yatunguye abarundi ubwo yababwiraga ibintu bikomeye bisa n'ibyo Imana yakoreye Abisirayeli igihe cya Mose ni mu kiganiro uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abaturage b'u Burundi baturiye komini Muramba aho mu ntara ya Bururi aho yavuze ko igihugu cyabo kimeze nka kimwe Imana yasezanije Abisirayeli bari mu buretwa mu gihugu cya Egiputa nkuko biri mu ijambo ry'Imana ni muri Bibiliya ubwo abasomye muranyarukira yo muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 1 kugera ku 11 nibaza ko ariho ayo magambo aboneka rero
uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko Uburundi ari igihugu abagituyemo barya uko bashaka nta muntu ubagerera birumvikana. Yasobanuye kandi ko aho yanyuze hose yasanze imyaka yeze, imwe muri yo abahinzi barabuze uko bayikura mu mirima kubera ko yababaye myinshi cyane. Ati muri iyi mpeshyi mwarabibonye mwese kabisa, musigaye mubazanya muti none ibi byose bivuye hehe? Aho muri hose ansanga ibishyimbo byabananiye gusoroma, n'ubu nabiciyeho byamunaniye gusoroma, byose biva mu maboko yacu ndetse no mu bwigenge bwacu. Mu Burundi nta kintu ushobora gukora ngo kireke gukunda kuko ni igihugu cy'isezerano. Rero Perezida Ndayishimiye yatangaje ko kugira ngo abisirayeli bagere i Kanani byagoranye, kandi ko barambiwe ubwo bari bageze aho babona igihugu bari hakurya yacyo bagafata Mose wari ubayoboye nk'umwanzi. Rero yabivuze muri aya magambo ati bagize ingorane ntoya, Mose yahitaga aba umwanzi, babuze ibyo kurya, Mose aba umwanzi, kandi Mose ntahinga aho bakwizeye Imana biranga. Bageze ku ndunduro hasigaye iminsi 40 yonyine, bose barigaragambye. Aha mu Burundi ntihabuze abavuga ngo wowe neva uri mubi, tureke twisubirire muri 2022. Aha habuze abavuga ngo dusubire mu 1998. Rero Ndayishimiye yagereranyije Abisirayeli barambiwe urugendo rujya i Kanani n'abatemera icyerekezo cy'u Burundi cya 2040, aho ateganya ko buzaba buri mu bihugu byifashije ku isi. Rero nubwo perezida w'u Burundi abivuga gutyo, ariko iki gihugu kiri mu bihe bigoye cyane. Ngira ngo abantu benshi barabizi, bitoro byarabuze, cyangwa se lisansi, abaturage baricwa n'inzara ndetse n'ibindi bibazo bijyanye na politiki nk'uko bigaragara mu byegeranyo bya Orukome, nk'uko bigaragara nyine. Ni mu gihe kandi muri Israel bwo mutwe wa Hamas bagabye igitero cyabaye cya mbere gihitanye Abisirayeli benshi, abasirikare benshi ba Israel kuva intambara y'ubura. Ni rero no mutwe wa Hamas wagabye igitero cyabaye cya mbere gihitanye abasirikare benshi ba Israel kuva iyi ntambara y'ubura hagati y'impande zombi zihanganye kuva umwaka ushize. Rero ni bikubiye mu itangazo igisirikare cya Israel IDF cyashize hanze kuri uyu wa gatandatu, ni ku munsi w'ejo tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, aho itangazo rivuga ko abasirikare bayo 7 biciwe mu gitero bagabweho n'umutwe wa Hamas mu majyepfo y'intara ya Gaza muri Palestina. Rero muri iryo tangazo rya IDF ni rimenyesha ko igitero bagabweho n'umutwe wa Hamas ari cyo gitero cyahitanye abasirikare bayo benshi kuva ku cyabaye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. mu byibuke neza hari muri 2023 n'umwaka ushize, ubwo Hamas yabagabaga igitero gikarishye muri Israel gihitana abaturage benshi ba Israel. Rero iri tangazo kandi rivuga ko igisirikare cya Israel ko kirimo kwiga ibiri buze gukurikiraho nyuma yuko umutwe wa Hamas biciye abasirikare bayo 7. Gusa mbere yuko igisirikare cya Israel gitangaje ibi, itsinda ry'umutwe wa Hamas rya IA Qassam ryari ryagabye igitero gikomeye ku modoka z'abanzi babo zikorera muri Tal al-Sultan haherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Rafa. Rero uyu mutwe wa babarwanyi wa Hamas wanavuze ko wibasiye imodoka za gisirikare ya Israel nyuma ngo ikaza gufatwa n'umuriro wishe abarimo abandi benshi bakomeretse. Rero nyuma ingabo z'ubutabazi zo muri Hamas zaje kuhagoboka, ari nabwo ngo aba barwanyi ba Hamas bahise bica umushoferi n'abandi basirikare bari kumwe, ariko nta mubare aba barwanyi ba Hamas batangaje w'ingabo za Israel wahitanye. Rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel Katz yavuze ko kuri uyu wa gatandatu wari umunsi utari woroshye cyane kuri Israel. Akoresheje urubuga rwa X yagize ati abahungu 8 beza biciwe i Rafa, gusa bakoresheje umwanya wabo neza aho bari barwanye bakoresheje ubutwari bwabo binjira mu ntara ya Gaza. Mu butumwa rero barimo bwo gusenya umutwe wa Hamas wo kubohora abaturage ba Israel abafashwe bugwate.
ibi bibaye mu gisirikare cya Israel cyarimo kigerageza kwinjira i Rafa, ni mu gihe kandi ibitero by'indege ndetse n'intambara yo hasi byatangiye igihe cy'isaha z'igitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatandatu, ni ku munsi w'ejo. Rero Ahmed Radwan ushinzwe itangazamakuru muri Rafa Civil Defense yavuze ko bakiriye ubusabe bubasaba kujya gukusanya imirambo n'abakomeretse, ariko byari bigoye ko abashinzwe umutekano bagera muri kariya gace, byari bigoranye cyane. Rero kuri wa gatanu ni tariki 14 mbere y'uko ibyo bitero biba, Hamas yavuze ko abarwanyi bayo bibasiye ibitank bya Israel kandi ko babyibasiriye bakoresheje gutera ibisaso bya grenade byitwa rocket probed, maze igisirikare cya Israel nacyo kivuga ko cyavumbuye inzira yishe umutwe wa Hamas wakoreshaga nyuma mu tuyira turi hagati ya mazu aho ngaho muri ako gace. Reka rero mwese mbashimire kwabaye muri aya makuru, mukomeze mukore subscribe ku Mubumbe News. Ibyiza byo ni byinshi cyane, turagenda dukomeza kubakubita amakuru agezweho birumvikana isaha ku isaha. Nitwa Elia Anthony, ndabakunda cyane.